الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المنزل الكتاب ومجري السحاب، الواحد الأحد العزيز الوهاب. سل بني يا آدم عندما قتل الأخ أخاه فعجز عن دفنه فبعث الله له الغراب. ليس المريم العذراء عندما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ليس العيسى عليه السلام عندما تكلم وهو على ذراع أمه فقال إني عبد الله آتاني الكتاب. سبحانك ربي أنت الواحد الأحد وأنت الفرد الصمد. رفعت هذه السماء بغير عمد وبسطت هذه الأرض على ماء جمد وحددت لكل نفس بشرية أجلها وتكفلت بأرزاق العباد كلها فقلت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. سبحانك ربي أنت الواحد الأحد وأنت الفرد الصمد. غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله وقابل التوب لمن عاد إلى مولاه. شديد العقاب فضلا وقابل التوب وعدا. غافر الذنب ذنبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا هماة المسلمين وحراس العقيدة طبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك أن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دار مقامه والله ولي ذلك والقادر عليه. Wasin sanglit kapamuji pagkatunggal simahasut simahatinggi Allah. Sarta salawat iwan salam panabi pilihan amuin nabi pamumukuhan addat junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawut pakatan ahli keluarga niya lapay na ingkatan lundang karabat kasahabatan niya. Kabuga kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sinsampurna kabuga sarta ayaw kita nyo magrida mikimatay buat malingkan halom likusan sing ka-Islam sampurna. Mga kausbogbog hapag-akama in kahadis-hadisan sinjunjungan nato Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam agad ubos na akon katan karihili darajat sim mga kaulamaan sing kitan ni. In hadis sahih agad napupun na katan. In hadis dhaif damikyan. In hadis munkar in makzub. In hadis mawdu agad biutangan na darajat sim mga kaulamaan sing kita nyo katan. Jari hasupa yari kita nyo makapag-us-us. Kumabtang sing qala Rasulullah. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagawa in hakikatnya wala tu'y nakapagsabda wihat tu'in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalna maita sumasaan in hadis yattu dhaif atawakan mawdu atawakan hadis munkar. Sa laggo-laggo parudusahan, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna immang himutin kita nyo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasabda sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hisiyo-siyo, immang himutin kako hapyag tuuran niya, na tumakamana siya, lilingkuran niya hapinar ka jahannam. Daing hatibay huwan simpang himuting para Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na immamungkaw
hatta asim mimbar sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, parahal wala tu nakapagsabda simbihat tu in Rasul sallallahu alaihi wasallam. In ka hadis-hadisan sahih na kulit nakatan, napun nakatan. Ubus na biubutangan darajat sin mga kaulamaan sin kita niyo. Laggo musibah. Aon dayong hamanga. Tabiya gatos tabiya. Magsasakat pataas sin mimbar sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari nila na. Pagsilangon atawa kang pinigon. Inhipagpamong nila kala Rasulullah. Sumasaan ang waktu bukun hadis maudu. Hadis puting. Hinasab nila rafa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangad hulat kita. Timindog hataas sim mimbar sin Rasulullah. Manawag-tawag. Magpasampay pamano siya. Sumakawa wala takana nami. In kita nakapanghimuting na pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Deng hatiwayhuan. Hinanguntan nyo pangupamahan. In riwayat, Hika'ab al-Ahbari. Daran magkasabot si mga kaulamaan, labiluwa na si maplaging video ha social media. Pagsabuton sin hambuk imam, dakula bi'ana kan imam, Muhammad Mutawalli Ash-Sha'rawi rahimahullahu ta'ala. Amo na lang niya, ingkabtangan, hadis Israeliyat siya. Bukod sa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, akal na wala nakapagsabda wihatto in Rasulullah. An Ka'ab al-Ahbari, قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائن ملآنة وخزائن لا ينفد أبدا يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا ترقض فيها الوحوش في البرية ثم لا يكون فيها إلا ما قسمته لك يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعيا بخلقهن أيعين رغيف عيش أسوقه لك يا ابن آدم لا تطلب مني رزق غدا كما لم أطلب منك عمل غدا يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا لك إن بيتبتن يحيدون أغد سمبلغ سيا إن بيدجون labay deng hahambuk alim dakula biakan Imam Muhammad Mutawalli Ash-Sha'rawi. Si maplag sa social media. Sa hingga mataod nag-criticize pa imam. Namong sila bahasa in imam nagsabot sin hadis puting niyasab niya lang pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hakikat niya wala nakapamung in Imam Mutawalli Ash-Sha'rawi qala Rasulullah wala. Wala sa imiyan batin biat batan yung hinduun inya sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lasaman yu tiyo hisiyun nagriwayat sin biat batan yung hinduun. Hika'ab al-Ahbari. Lang sin Imam al-Zahabi, alam sin kitab niya Siyar A'lamin Nubala, huwa Ka'ab ibn Mati al-Himyari, al-Yamani, al-Allamatul Habar. Ingan niya Hika'ab ibn Mati al-Himyari, tau Yaman siya. Kana Yahudiyan, inkiaunan niya bakas Yahudi. Aslama ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timayma siya sin ka-Islam puas na kawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kila, fi khilafati Abu Bakrin, imma kusog riwayat, hajaman na sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Qadim al-Madinah min al-Yaman, taikuran min hula Yaman, sarta miyatto siya pa Madinatil Munawwar. Dito siya nangadji halong lima sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan niyadto nagulal siya al-allama. Alim dakula. Maluag ginilmo niya. Amo yadto in nagriwayat sin biat batan yung doon. Bakas Yahudi.
nag-Islam puas kawapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naunin na sin Imam Ibn Hajar tungod papagkatao ki Ka'ab al-Ahbari nasabot alam kitab At-Taqrib fi Asma'ir Rijal sin Imam Ibn Hajar anna Ka'ab al-Ahbari huwa siqah. Inhi Ka'ab al-Ahbari insiya kapangandulan. Ay bima'na mamarahin nakatu hambu kaalim dakula. Sultanul Muhaddisin Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Insi maksi apagkatao sin Ka'ab al-Ahbari insiyalong niya kapangandulan. Atin niya riwayron na pagduarwa tatungod papagkatao hi Ka'ab al-Ahbari. Unin siyabot niya. Yabna Adam, tiyag na anlong niya. Impanawag-tawag. Hanasabot yaon. Ahurupon nida. Hurup hipagtatawag. Daranta nyo ra magkalilay. Bang tiyag na an sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impagmuhatab niya hurup nida. Hurup hipagtatawag. Pando ka kao pagpuasim panawag-tawag yan ang pakaradyaan na dakula. Yabna Adam, la takhafan na min di sultan. O kamo anak apo sin Adam, ayaw kamo mahanggaw hahisiw-siw na in nagkakawa sa atawakan nagnanako. Madama sultani baqiyan, hingga in pagkawas ako, yan, wa sultani la yanfadu abada. Iwan in pagkawas ako, tatap sila salama-lama. Hingga rumatong inadlaw kiyamat, mamungnin Allah subhanahu wa ta'ala. Puno ning katamano sa ingkatan na nga kusultan. Den di hababaw singgumi. Limanil mulkul yawm na hisiura kuman min sultan. Immalik hawak to ini. Lillahil wahidil qahar. Tupot tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaw anak apo Adam, pamungan ning kasabunnalan hisiw-siw na. Misan pa inkiaunan niya nakura. Ayaw kau mahanggaw mamissara sing kasabunnalan haalupan sin nakura. Akal na insabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalu jihadin kalimatu haqqin 'inda sultanin jairin. In afdal jihad pagluwas lungsad fi sabilillah amuna in hipamung mo in kasabunnalan haalupan sin nakuraan niya. Yabna Adam, la takhsha min diqir rizq. Wa khazaini mal'ana wa khazaini la tanfadu abada. Ukaw anak apo sin Adam, ayaw kaw humanggaw hakakiti sin rizki sumud maun kimo. Ubos na biyita sin Tuhan wa khazaini mal'ana. In rizki ko, in paglulunan rizki sin Allah subhanahu wa ta'ala mal'ana tugub-tuguban. Sarta di sa pagkahilangan salama-lama. In rizki mo kaymo, salama-lama di makawa sin bukay ng kay mo. Bang uno yung ketupong rizki kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bugto halang pangatayan mo di makasindukay ng kay mo. Amura kuman, aon din kato tanyo magpakapamung. Bang aon alhamdulillah. Bang wayroon magsabar. Imam al-Hasan al-Basri, nakakatos siya pa mga tao Balkan. Nanga iyasuwo sa sintungod pagbahasahon al-qanaa, kahanong sinlaong pangatayan. Inagi sin Imam al-Hasan al-Basri, impagbahasahon kahanong sinlaong pangatayan, amuna in apabila aun rizki dumatong maun kay mo, mamung ko sin alhamdulillah, magsukul ka pa Allah Ta'ala. Bang isabuhay, magsabar. Inagi simmanga sila tao Balkan kan Imam al-Hasan al-Basri, imbihan dagbus simpagtawakon mo kanaa, pagdihil mo definition simpagyanon, kahanong simpangatayan, kana asin binatang iipatun na mo. Kiyublaan in Imam al-Hasan al-Basri, may tayat to. Biadiin in hantang sing kanaa, kahanong sin jantong, pagbahasahon sing kamo. Inagi simmanga sila tao Balkan, in kami, piyaham na mo yung pagbahasahon kahanong simpangatayan. Apabila kami paratungan rizki sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsukur kami. Afwan. Apabila kami di paratungan rizki sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsukur kami.
apabila isab kami dihilan rizki sin Allah subhanahu wa ta'ala hipamahaki na mo. Amo yak tulong nga imatan kana. Amo in hipamahagi mo bang unin rizki dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanya tulatak siya min dikir riz. Ayaw kau humanggaw. Hakakiti sin rizki sumud mon kay mo. In rizki sin Allah subhanahu wa ta'ala tugub-tuguban. Di pagkahilangan salama-lama. Ya ibn Adam, khalaqtuka lil ibada fala tal'ab. O kamu anak apo sin Adam, piapanjarita kamu mag-ibadat, magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tal'ab, ayaw kamu magmain-main, den di hababaw sing gumi. Unim parman sin Tuhan tayo Rabbul Alamin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iwan wala namo piapanjariin man bangsa mano sa iwan sin bangsa jin. Buat malingkan magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tal'ab, ayaw ko magmain-main din di hawabaw sing gumi. Wa damintu laka rizkaka fala tat'ab. Sarta, garantulan ko na kay mo in rizki mo, ayaw na kau maghusak. Fawa izzati wa jalali, ang panasyapahan sintuhan tanyo Rabbul Alamin, hakakawasahan niya iwan nakamahabas sarmi. In radita bima kasamtuhu lak, bangkaw nagrida, hari indi inna in rizki amo in kiyamahaki kumaun kay mo, amo in asal na kya lulukis kumaun kay mo, arahtu kalbaka wa badanak, na pasanyangon ko in jantong mo, in laong pangatayan mo, iwan singgin hawabaran mo. Wa kunta indi mahmudan, sarta in ikaw yan, di hahadarat ko hipagbansag ko in ikaw taumuli. Wa in anta lam tarda bima qasamtuhu lak, na ukaw anak apo sin Adam, bangkaw di magrida, hari indi inna in kawahagi kumaung kay mo den hamanga rizki. Law sallitanna alayka ad-dunya tarqudu fiha al-wuhushu fil bariyatin thumma la yakunu fiha illa ma kasamtuhu lak. Ipanghina ko na kay mo in dunya. Ipanghina na sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo in dunya, apabila in kiaunan tanyo, di kita nyo magrida hari indi inna in kawahagi rizki kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biadinin hantang niya. Lausallitanna alayka ad-dunya tarqudu fiha al-wuhushu fil bariyatin thumma la yakunu fiha illa ma kasamtuhu lak. Ipanghina sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo in dunya. Hinang pangupamahan in hambuok binatang talon. Hakulangan amo im magdakanan. Lumawag sin rizki niya, lumawag sin makaun niya. Mahuli wayruun da mahasil niya uno-uno labi. Buat malengkan bang uno in asal. Giakanta kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In dunya, magsusong impatahunan maglilingkat. In kita nyo magsusong in adlaw, magsusong in wakto, magsusong in patahunan mapinda in luparagbustan niyo. In mamata, lumaas. In makusog, lumamba. Magsusong in adlaw, magsusong in suok, sintikang singkita nyo papakubulan. Adapun in dunya, magsusong in adlaw, magsusong in patahunan, magsusong in lingkat sin dunya. Hangkan bang kita nyo umapas sin dunya, hikawin kita niyo. Sa wala da isab kita nyo, liyang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kumawa, sin bahagi sin kita nyo hapag dunya. Sumakawa ayaw mahinang parusabawan impag-apas tanyo sin dunya, ikalumus kato tanyo amuin katay kuran tanyo imparakala pag-akhirat sin kita nyo. Ayaw. In dunya magsusong. In wakto maglilingkat. Tandaan niya, ha-cellphone sadya, in iPhone yan, on iPhone 14, pagpuasin hang kataon, on na isab 15, on na isab gumawa. In kita niyo, magsusong impatahunan maglalamang ginhawabaran. Magsusuok intikang sing kita niyo. Pakupakubulan na to. Di na to kaingatan bangko no kita nyo ragpakan sing masakit. Di na to kaingatan bangko no kita nyo hipagbak sing pagbahasahon kamatay. Ang kamatay di kita urulon sa hipagbak kita. Intadaan niya, pila na sadya imano siya piagbak sing kamatay, hawala nila na angan-angan, impagbak nila iwan sing kamatay.
Pila na sadya, manusia, piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagbak iwan sing kamatay, halawng pakandangan pahina niya. Pila na sadya, imata bata, makapis nga kisab, pagbugsak pa si kahanhina niya, nagbak na iwan sing kamatay. Ay bimaana yung kamatay ri kita urulon, sa ipagbak kita. Akal na ubos na hiyataman sintuhan tanyo Rabbul Alamin, iplak, halam sing kallam niya mulya, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Hawno binaybayan na kamo. Maksud magoy deng hakamatay hipagbak nyo ring kamatay misan pa ing kaaunan niyo. Ing kamo tumapok halam simpati basi. Na ayaw mahinang parusawawan, impag-apas sing kita nyo hadunya hikatay kud tanyo hapakaradyaan pag-akhirat. Akal na mayta, ubos na tiyutupong sin Allah subhanahu wa ta'ala in ridjiki sin tiap-tiap ang katawring katutan. Yabna Adam, khalaqtus samawati wal ard, walam a'ya bi khalqihinna, o kamo anak apo Adam. Piapanjari ko impitong lapis langit iwan sing gumi, walam a'ya bi khalqihinna, wala tuod ako. Kahuniti, nagpapanjari simpitong lapis langit iwan sing gumi. Akal na mayta, sambat da sing kamaasan sing kita nyukun. Ari palong nga magbak in huruf kap iwan sin nun asal mapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan. Ay bima'na kawasain Allah subhanahu wa ta'ala. Walam a'ya bi khalqihinna, wala kahunitin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, nagpapanjari sing pitong lapis langit iwan sing gumi. Ayu'ini raghifu ishin asukuhu lak. Paggawala kahunitin Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapanjari sinkatan makhluk piapanjari niya. Uno, ayu'ini raghifu ishin asukuhu lak. Kahunitan bahain Allah subhanahu wa ta'ala, dumihil maun kay muridjiki, hangkakuri tinapay. Tantu-tanturi kahunitan ni Allah subhanahu wa ta'ala, dumihil ridjiki maun kay muukaw anak apo sin Adam. Balikan na mo, daran na mo magkasabot, in kamiskin bukon mangi, impagdaya bukon mangi, in kamiskin ngumi siya, asabab sin tao nagdasing kamiskin, apabila piyakay nila in kamiskin, hipag-justify sing kakahinang nila mangi. Kitaan niyo ba? Aun-aun masaggaw, kakitaan tanyo hanios ng hold up, nanakaw, kamaw mo handaawa, dahil sa kahirapan. Sabab long niya sing kamiskin, nanakaw, manghold up, sabab sing kamiskin. In kamiskin bukong mangi, ngumiin pagbahasahon kamiskin, hasabab sin mano siya nagdasing kamiskin. In lawang ridjiki, sin Allah subhanahu wa ta'ala mataud. Mataud in lawang sin ridjiki. Ayaw tanyo lawagon in lawang haram, hasupaya makadawhat kita nyo sin ridjiki, sin usaha. Damit kanin pagdaya bukon mangi, di akan sinaga ma-Islam in papagdayahon kita niyo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mga kasahabatan niya kaibanan, dayahan. In Abu Bakar dayahan, in Osman dayahan, in Umar dayahan. Kuno dumayaw in pagdaya apabila hipagtabarru sing kita niyo. In pangalta sing kita niyo, bukon katanin siukat kato tanyo sin sara, tingian zakat da. Bukon katan sin pangalta, sababing pagiman sin mga kasahabatan nagkauna sin Abu Bakar iwan sin Umar, di tanyo na abutan. In Abu Bakar, in Umar, ang tunga sin pangaltaan niya, ipagtabarro niya fi sabilillah. In ang tunga ibin niya ahlin niya. In Abu Bakar, katan pangaltaan niya, ipaghaddam niya fi sabilillah, hibin niya para ahlin niya, Allah, iwan sin Rasul niya. In kita niyo, wala na kita niyo, siyukatan sin sara, ipapagtabarruin katan sin pangalta tanyo fi sabilillah. Sa zakat sin pangalta tanyo. Bukong pa isabdaran, makamin sandahan katahon, ubos suway mabot panisab na iwan pahawon na. Impagdaya bukong mangi, ngumi impagbahasa kong pagdaya apabila iusalim pagdaya hawukon nakabayaan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inridji kay biyos kay mo sin Allah ta'ala dayahan ka. Ipagmaksiyat mo. Bihat to indagbus ngumi impagdaya. Ada pun bang impagdaya.
Rijiki bius ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyakay taharan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hayan dumagbus impagdaya marayaw. Inamon ko na pangupamahan, hindi ka to tanyo. Ambuk tay manghod tanyo. Ito ang Habib Sadiq, Ismail Sadiq. Biusan pangalta sin Allah subhanahu wa ta'ala. At sa mag-asubo, may ta ko nagpatindog bihan masjid laggo. Aw no mo kawaon yun yung pag-maintain ka niya. Bang ka mawapat, isyo na mag-maintain, mataon magpakapangaso bihat. Kasabat niya bang yung proposal mo pa Allah subhanahu wa ta'ala matutuod. Tulos ikhlas. Dihilan da sin Allah subhanahu wa ta'ala maintenance singkatan niya. Dayahan. Sa masub, maglundang panon, maglingkod, magmeeting iman si mga kaburuhan. Mapi millionaire kasuukan simbiya kato tanyo miskin maramag bisara. Insiya, alhamdulillah. Hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kakuruhaning kabayaan niya dahon maglundang panon. Biusan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangalta. Nagpatindog sin sa laggo-laggo na masjid din diha Southeast Asia. Bukod na Pilipino. Diha Southeast Asia. Sa laggo-laggo masjid, bukon kan daraukan dakula. Masabot tala sa maniyo tiyo, imauti, simod pamarawi. Unong bulan nagbuno, ibuhanin miyatay. Pila bilyon pangaltain na lubo. Unim baynat, nakapatindog isab pandisa na lubura. Unong bulan nagbuno. In kanaasan sin kita nyo iminilip. Sin Sambuanga Seeds. Maksud magpatidog pa di. Sin agama Islam. Pila adlaw nagbuno. Pila imyatay. Pila pangalta. In nalubo. How nun? In hambuk magulang. Nakapatindog sa laggo-laggo masjid. Bukon hat ha Pilipin. Southeast Asia, Hawaii roon gusi misan hambu. Bukon kan daraukan dakula kato tanyo katan muslimin. Bangin iminilip hamasa na kauna, sin 70s, 80s, nahinang parusarawan kakilahan kita nyo pagwahula, sin auntuy mga bangsa muslimin ha Pilipin, in masjid yaon nahinang parusawawan kakilahan, sin in pagbahasahon hula Philippine Catholic country na pindaim pangatod simbatikan. Mayta nagdaraawalong yung Philippine Catholic country ha Asia. Mayta yan doon kanyo intimindogin sa laggo masjid ha Southeast Asia. Bukon kan sa laggo jihad para kala dakula. Hangkaning pagdayawan tanyo piyakay haaturan kamayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon han dumagbus malingkating pagbahasahon pagdaya. Sawang pagdaya piyakay impangalta abuse sin Allah subhanahu wa ta'ala hipagmaksiyat patuhan tanyo Rabbul Alamin. Doon han dumagbus mangi pagbahasahon pagdaya. Bihat turay sabing pagbahasahon kamiskin. Ngumi dagbos in pagbahasahon kamiskin hasawab sin tao nagdasim kamiskin. Yabna Adam, kamo anak apo sin Adam, la tatlub minni rizqa gadan kama lam atlub minka amalagan. Ayaw kamo sumukat kako sin rizki niya hako konsumon. Biada isab sin wala ta kamo dia ak papag-ibadatun konsum. Yabna Adam, kamo anak apo sin Adam, ana laka muhib. Fabihaqqi alayka kulli muhibban lak. In ako kaniyo malasa, makasi malasa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hak kapatut kuruun kanyo in suway nyo sa bakulasahon. Ay di makna suway tanyo lasahon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Biada yung dagbos hantang simpaglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawpo da. Sambat sin Imam Sya'rawi. In al-Quran, dua kabtang da. Hawpo da. If'al wala taf'al. Hinanga iwan ayaw mo hinanga. Hinanga wangunin di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin al-Quran. Ayaw mo hinanga wangunin piyang langan niya. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum
wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga kusbugbog kapag-aram, balikan ko ya salawat. In siyabot tanyo hain doon, bukon hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa inyat to pagtawagon akhbar Israiliyat. Riwayat, suy tumungod pa mga sila Bani Israel. In Ka'ab al-Ahbari, in siya Yahudi. Nag-Islam siya po at sin kawapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hajaman na sin Umar ibn al-Khattab. Sarta siyaksian sin alim dakula madangan. Imam Ibn Hajar al-Asqalani sebut ni halam sin kitab ni At-Taqrib fi Asma'ir Rijal in pagkatao hi Ka'ab al-Ahbari in siya siqa kapangandulan. Ay bima'na in riwayat ipagsuy-suy niya wayroon salla kawaunta kalna mayta kapangandulan siya. Isiyong guru niya kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam talakkal ilm kima wa'sali ilmu. Timotog halam lima sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naulim pandapat sin mga kaulamaan tungod pa akhbar Israiliyat ang hukuman niya. Ikaisa niya lang niya. Inari sin mga kaulamaan sin kita niyo tungod pa akhbar Israiliyat. Bang biyunnal sin Al-Quran. In akhbar suy-suy tungod pa Bani Israel. Wala simulang hawaita sin Quran iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hada nusaddiq inyan paratsayahun iwan kaharuntan nyo sarta hipanuy-suy sin kita. Amatun panagnaan hukuman in hikaruan niya bang in akhbar riwayat suy-suy Israiliyat simulang hawaita sin Al-Quran, iwan sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yajibu alaina, wajib kato tanyo in himutingon tanyo sarta ri tanyo hipanuisoy. Bang in mas'al, in hukuman hikatuwitan sin mga ulama, apabila in akhbar, suy-suy, Israiliyat, wala simulang hawaita sin Quran. Wala himuting sin Al-Quran, wala da isa biyunnal sin Al-Quran, doon hainimutang kita niya hapartangahan. Ang kanya tin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadis niya fima rawahul Bukhari. An Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala, wahaddisu an Bani Israel wala haraj. Iwan panuy-suy kami nakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tungod pa mga akhbar, suy-suy, sin Bani Israel wayroon salla niya. Ang kanya't wala kita nyo hapanagnaan namong kala Rasulullah hakal na di kita nyo manghimuting para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab mayta, wala nakapagsabda bihatin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siyabot nyo na yung pagkatao sin nagriwayat kanya in siya kapangandulan in agisin Imam Ibn Hajar al-Asqalani. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa haddisu an Bani Israel wala haraj. Panuy-suy kamo sin mga riwayat tungod pa Bani Israel wayroon salla niya habang man tuminggil hatu hukuman na sabot sin kita nyo hindoon. Naray nga sabit to mga jamaa barhurmat bangaon imamu inyat to kewa kurang kitab sin Allah wa sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangaon wala imamu inyat to manunjuk ihakakiti sin pamahamko. Iwan hapa na sa tisin syaitan. Bangaon kabtangan sin manghud murid sin kamo bukum maraw hamatatay nga sin kamo sura nyo ako kamapan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون.